Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak Inang siniku kelengi kami iwagasan Yesus Kristus. Mersampang deket murlulu ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nerang makding ku pesakat kami suku ten keluahan yang mersodip mo kita asadak tong idangan iten di perbadiai kita. Ali bapa nami si permaseh ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadia idi, ibas suku ten enda. Amen. Renungan tasidarian, ibuku renungan wasiat nai, si merjudul, gabe kalak si deban. Si bagian idok lapihan simbadia, imosi tersurat i Yohanes bin Dusada, ayat sada, soh ayat 14. Janahnat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat 10, soh ayat 10 sada. Enggo i dunia en kata idi, tukasi pe merkite kata idi ngo itempa debata dunia enda, tapi oda itandai dunia en iya. Rongo iya minagerina sendiri, tapi oda ijalo bangsa nai iya. Bapak Inang sini kekelengan nami, iwagasan Yesus Kristus. Inkarnasi, kata iga benjelma, asabu ingo iya jolmit, janah memetoh kondisi jelma ini. Tapi, Kristus senggo menjadi jelma, mengaburkan identitas nagabe katai. Ibagah sendiri nagabe jelma, Kristusi gabe kalak si deban, si oda itandai ise iya. Ia mau anak ni debata. Ajaran doketis memendokkan, tikan gaben jelma katai, ipake ngodaging persegejaban. Kumerna oda mungkin Kristus si ilahi, memakai daging si merdosa. Pengajaran itolak gereja. Kumerna tangkas ngo i Yohanes bin Dusada ayat 14 mendokkan, katai gabe daging, ibas kata Junani sarx. Penebusan Kristusi merandal, kumerna ia si tuhun na debata, tuhungo jelma iya. Kristus boi si tandai mula kita menjalo keluahan sini petupana ibagasan kepercayaan. Moloda ibagasan kepercayaan, mengidah Kristusi pelin sada nabi, barang pe sada kalak jelma. Kuasa dunia merusaha lako memunikan jati diri Yesus. Tujuanna asan jelma pelin mempercayai Yesus si nabi. Oda si peluhan jelma. Kristus rohmi dunia en lako memereken keluahan i Jehovah nai. Ia ki perimbarun jelma i kuasa dosa nai. Marap kenggeluhenna. Kumerna nih, tugas utama Kristus imo mengkep-kep jelma menesa dosa dunia en merkitekan kematen deket perkekena. Selaku umat si tertebus, perlu ngo kita menandai Yesus Kristus merkite kata si tersurat ibas lapihan simbadia deket merkitekan kenggeluhan isi kulilingta. Mersodip mo kita. O Tuhan Yesus, urupi mo kami menandai kono, asa makin ku kekelengi kami kono. Amin. Bagi mo renungan tasidarian, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan ta si deban kena. Merkitekan i kita karinana, nggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo, si masu-masu kita karinana, juan-juah mo banta. Shalom.